AMC MNF สกาเฮียนกุมินะมิโซรัมสเตทบัดเจตอาคันเฮไวเบลเซสมลีฮีอัมูนัตุร์เล่มันนัตุร์ปอนตาลังโตแล้ววันที่จุ่มยมเจจูเล็บสตูรินั้นหอยสันโตดีน่านี่จูอันนี้ปนันข้าก็จูปัจจีนี่แล้วว่ามาร์สนี่สมทุ่มปักขัดอาโปคู่ลำปังส่วนกันดีลนักไอ้ปอยมวยอันน่าวที่ขันลูบอยปุยตีทักกันนี่ที่ส่วนทิลจูหลักกันทนโซนหัวมาร์สขัดตบจานfinancial year top zan ni som thum pakhat zan dar soma viable se som panga le noi som ti parok andro release le dani chu bung le lamania chu tiang zet za che chu la tanga amar chu financial year liam to ti ngai na om to lo chu mi za da chu alep stani chu ka beng ti looking ka chianga clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chawa du sang sang ber kalan bok chawani ole tun tuma chuan ZPM Media Committee 10 avoin ni som pasari April sang ni som ni poruka press handout anon neita chuta chuan MNF Ministry nuaya AMC Aizawl Municipal Corporation in kongsang sanga sumhlom lian tak Aizawl Khawpui mason na tur anti chingpen na sat zia ZPM Media Committee General Headquarters te chuan anron tar lang ta video masalama khan chen khachu tarlan ani to na in azawai hian kanon ti chuak le donani he thil hi thudik tak ania RTI tere document sang base tele amun ngeya kalchila media committee chuanom tak te thorim na azara heng thil loin phum ru te hi hai chua zel ani ta thil tha te po anti venge yang ti kan ring amairo chu thil chia po rap thak lu tuka thil ti chet na om thin hi mi poite zalo na lian ber chu alo ni boxi ani ole tuna ilungai thlang ZPM press handout April ni som pasari sang ni som ni paruk pakhatna tuirial solid waste management center sanitary landfill bol lo recycle thailo paina atia sipmiwin January ni som ni sang ni som ni pahnia solid waste management center tuirial hi AMC kuta ahlana ahlan zinga hian sanitary landfill bol lo recycle thailo ho paina tur atel he sanitary landfill siamnan hian sipmiwin cheng veibel se som pathum point pathum pahni zet asengani AMC kuta ahlan khan he sanitary landfill hi DPR ang chein December sang hi som pakwa siam zo to ania operation and maintenance na January ni somni sang ni somni tanga January sang ni somni pahni thleng sipmiu le AMC technical staff ten thokovin an enkawl bok tin he sanitary landfill sel khathi kumnga chung man theitura siam ania siam zo ani hnuwa man lovin kumnga omponi se kangmei khwarel chiat na tilawa chuan enkawl dan tur dik taka enkawl ani chuan chelo tura ngai ani hei hi thil om dan ani lain MNF AMC sarkar chuan sanitary landfill sipmiwin asiam zo ofek nuwa ahlan chu mantran ani hmain achaka sipahni omatangin tui aputa chu chuan landfill bang atimina chu chuan HDP liner po ati chenuala chu chuan landfill chuat chu ani turang ani tir theilowa chuwang chuan achuat le abang siam that angaya landfill leilai khorbang hi angila lailovin on tak nakina achil muktura motor po tlan lut theitura lai ani chengwei bel chali point pakwa pahni izet sengin helen fil hi akhoi zuya UDNPA directorate noya anna hi AMC departmental workin athoka tender chu ani lobok January ni somni pakhat sang ni somni palia tangin na tho tran ania March sang ni somni palia tho zo tura ro man ania kumin February thla tang khan man tran ani sipmiwin chengwei bel se som pathum point pathum pahni zet senga asiam zo nuwa AMC in chengwei bel chali point pakwa pahni zet sengin asiam lea awain chengwei bel se som pariat point pahni pali zet sen anita hi chulwak lawa sumtam tak manralna ninge in alang he thil hi RTI zona chan ka mu pakhata phechuan man tran alani lo ti ani nge nge ma se update lo deuh te po ani mai thia tin kan ngai thak angin RTI zona channa abok sipmiu lamin an channa chuan he sanitary landfill hi DPR mil thap estimate measurement drawing etc mil thapa chengwei bel se som pathum chuang senga an siam hi a chemi alawa khwarel chetna le kang me mo ani lo chuan a chengot ngot theilo kumnga chung dai ani
kum nga chu adai turani anti khania mase MNF AMC lam hian si pani achaka omma tanga tuiput chuan lamin vaibel chali point pakwa pani zet chengin sipmiwin anpek nuwa po voi khat ma an laman main hetiang hian siam le tur ti in ruwa man na an siam le ngal ti nania pani na ULB grant chua konga malak na atileta a 15 Finance Commission in Urban Local Body ULB ti chanpol tura summaruwa man AMC don tur zingami kumsang ni somni pali atanga ni ngale kumsang ni somni panga atanga ni ruk atana ada sa vek avaya vaibel se somruk vel chu AMC in aladong lauti January ni riat sang ni somni paruka corporator te zan kilna soi ani Mars ni somthum pakhat sang ni somni paruka 15 Finance Commission hun azo dona wangin hemi ma chua ani lo chuan aleps dona AMC sarkar ho tu te nena kalo norveang remin tiem katia theito pin lo norvero tia min chanangin OSD to CM puzana than lalrem ruatanen thei angin ma kan la zuya Finance Ministry Additional Secretary ma min lakpui turin kangena ani chuan mahua in anron recommend thei chuan keini lam chuan kan lo release theyang aron tia January ni somni pali sang ni somni paruka mahua recommendation siam tura deal na kan thona a concern department in lekharon ziak se anti angin UDNPA in an thona mahua in kai shwaina an nei anron sai chu hemi kumni chunga AMC in property tax a khon pun na le GSDP pun na ain milangai ti ani para 5.2 operational guidelines for urban local body grant sang ni somni pakhata changa ni ruka chuan financial year sang ni somni pathum changa ni lia changa chanin property tax khonchua chu state domestic product simple average growth rate niantal ain zul turani ti ania anron pu tangin hemikum ni chung hian property tax kan khonchuak lova amairo chu ani angin city finance portal upload aloni to upload to hi kai shwaina nen ain mil lawa wangin an pomlo siam tha upload thale turin portal angkhar to bok portal min hon sakle turin kan nge na an rem tilo pusang mama IES in mahua economics advisor abetsmate min longen sakna zara portal an hong le shama kan upload thale ta upload le theitur hian pima dongi MFNS director local fund auditin thei top achuang nge ani thil chu langte kan ti zawa Mars ni somni panga sang ni somni paruka mahua in recommendation office memorandum ati chuaka Department of Expenditure DOE theyangin kan le ngala Mars ni somni pasari sang ni somni paruk tlaida ruk bora sang ni somni palia changa ni nga ULB grant first installment tight fund cheng noi zariat somkwa pathum point bial paruk le an tight fund cheng noi zanga somkwa panga point pathum pariat awa in cheng noi sang khat zali somriat pariat point pali vaibel se sompali point pariat anron release ta UDNPA in state sarkar changin AMC account an transfer ngal tilan tirna grant transfer certificate GTC le second installment release tura ngen na le kha rang takin an thon thangal bok Mars ni somni pariat sang ni somni paruk in rin nia mahua in recommendation office memorandum an chuale hemizan dar sombora sang ni somni palia changa ni nga ULB grant second installment cheng noi zeriat somkwa pathum point bial paruk tight fund le cheng noi zanga somkwa panga point pathum pariat an tight fund awa in cheng noi sang khazali somriat pariat point pali vaibel se sompali point pariat aron release le ta ani sang ni somni panga chang ni ruk ULB grant chuak tura mala zui ngal turin sang ni somni palia changa ni nga second installment grant transfer certificate GTC UDNPA in AMC sumboma an transfer zo vele an siama mahua thon le nga langaya Mars ni somni pakwa chu pathian ni ania Mars ni somthuma kan han bo zui le thuaya UDNPA lam min shildanin sang ni somni panga changa ni ruka ULB grant hi AMC sarkarin Mizoram state budgeta antarlan lo wangin GTC siam mai a theilo antia GTC awam lo chuan an release thei silowa CM kapuna anirwa manain GTC anon siama financial year top ni Mars ni somthum pakhat sang ni somni paruka mahua in recommendation asiama hemi zandar sombora cheng noi zakwa sompanga point pokwa paruk tight fund le
cheng noi zaruk som point paruk pali an tai thlan awa in cheng noi sang khajanga somni pasari point paruk vaibel se som panga point pani pasari anron release ani zandar som ani towa sarkar chol ani bok nen first installment UDN PA in AMC sumboma athun ngal tilan tirna GTC sarkar in siam engang ma se financial year thar 16 finance commissioner chuangkai turin darkar ni chau awm towa ti ngai na awm to lo wangin second installment cheng vaibel se som panga point pani pasari chu alap star ani hei hi in beinana manai chuan kan tran hona zara cheng vaibel se somni panga zet kan nuk chuak theya alomom hle ti jok tur ani ang hei hi sar som te tongkam nin ka ria chul chuan minungai dam se ani malangna zara vaibel se somni panga zet MNF AMC ten anlungai tha veng to chu nu kir anita tin ani chawlo po tangkai tak kan siam tele mi sang an omome amai ro chu inpu wang ni lovin MNF AMC in thada wang liawin second installment vaibel se som panga point pani pasari chu azuzi lapstaringot maya ZPM in sum antilaps titu te hian kong sanga anlo tilaps pheng phung mai jok sia mani thil ti diglo tam tak elpui te hena daivat an thiam ema heng zong te hi oi sakchi ani talo pathumna incinerator bollo halral na khol atileta tuiriala bollo song bol na mun solid waste management center SWMC a khuan ni tin aizol khopui bollo trip zachuang fe pai thin ani amun mai na zolova athok tu ten an clear seng heklo chumi tiziom turin MNF AMC sarkar khan bollo halral na khol incinerator supply order September ni sari sang ni somni pani khan ati chuaka lekha ti chuatanga thathum chunga supply tura ti ani bok coal supply tur hian IG Smart Logics India Private Limited Hyderabad te chu thlan anni he order lekha alandanin dual chamber incinerator 10 ton capacity semi automatic cheng vaibel chani le noi samruk chuang hret man ani sang ni somni pathuma po man turin anla hong commission lova sang ni somni pali arala kum sang ni somni panga aral le point commission alani ta chuang lo a supply tu te hi voitam tak phone in kabia min ril danin he khol hian ni khat darkar somni pali chungin bollo ton som a hal ral thei antia ZPM corporator te amuna kan zukala a thok tu te kan hanzo chianin a supply tu te soidan nen ainang talova ni khata quintal nga atanga rukvel an hal ral thei shama chupo akalaka a khol asatna satchina wangin chawtir zeu angai tiin minno shil ani ni khata bollo trip za alu zia angania mase he khol hian quintal ni thumbak a hal ral thei lo tlat hetm achia supply tu tele a khol man to uchuakhi hriatur awang viau ome supply order achuatanga kumthum le achen vezet aliam nuwa po mantura hon commission alani lo hian thilfel tok lo om ngei ti atilangani karma samai khan a supply tu te kabelia an channa ya an la changa tuiriala a enkawl tu te kabelia man theilawa awm mek thu min lo shilbok cheng vaibel cheni le point paruk zet senga an lei MNF corporator chen khaten Hyderabad zina anjuk en felvek nuwa lei anina amhantlak mumal don lo ani mel hle MNF corporator te an mol photak zetani he thili chu aman ato uchuak sia tuna phechuan mantlak loin ala chezui za ana chang theta kangmo a supply tu te soyanga ni khata bollo ton som hal ral theini tak se chuan tuiriala bollo song bollo in tiat om ngek nguk legacy waste ku akam duak theitura ngai ani palina what development fund dong kimlo atile tatlat maile corporator sang ten an what an develop na tur fana kha an dong kimlo ani chu ngai thang nikum sang ni somni panga changa ni ruk AMC budget estimate khan corporator what development fanatana da chu cheng noi sang kha jani somko pani ania chu corporator tinin cheng noi somruk pariat thewa kan don turani heta hian property tax khona changa lo let le property tax return po chiartel ani kum kan han mang chawa
property tax return atangin cheng noi som panga le cheng noi thum discretion awa in cheng noi som pariat kan donga general wat fund cheng noi som kan dong boka ti chuan cheng noi som ruk pariat atangin cheng noi som ni pariat chia kan dong ta ani corporator wat development fund cheng noi som li min pekim lovin MNF AMC sarkar kha alia mani atiani avora phak em heti rual hian budget estimate a het sanga na thona tura da bel khom chu cheng vai bel se samthum pariat point pariat banga zet ani heyero MNF AMC sarkar thunei tu ten andu sak zong le chulang tina pia nga anman opposition corporator ten kanwa be se ve theilem lo ani corporator ten kan uata veng sang mamo mason nan ha thotur tho sen lo kan nei ve chewa chumiata na kan ban phak ve chun wa development fund po min pe kim theilo lain an mi le sa andu sak zong te vul na tur sumero an pe chuak renga manzan LPS AMC election focasa an soyang khan kan uat chunga na thotur lo chuak work order copy kan don ve zel wangin an summan na kan she ve zela uat som pariata ringot thian MNF mi le sa andu sak zong na samruk pathum zet an pe a work order atanga an summan zat bel khom chu cheng vai bel che khat le noi samruk vel zet ani ole khami chin kha ania MNF ministry noya IMC corporator rawa po an uat chung ti mason na tur poisa dong kimlo an oma uat som pariat MNF IMC tabik ani mel heta hian sum akal na bik hle na ringot po voi samruk pathum zet anin rol ru kani inclusion na discrimination na satak aum reng tia siata ruling IMC le opposition IMC te anin danglam hle ani thilte ber thlengin soilang du sila soitur an fanga don tak em hetiang taka aizol khopui chung ti mason na tur kong sanga sum degrala sum tam tap tirala man tlak lawa chhuadu tu te hi aizol mi puite hian thlan tlin reng hi in babik lowa chuwang chuan sarkar thar siamtum aizol khopui chung ti mason tak tum tu te in ma an dinga in tan din an tumani chutiang chuan anin bot sai me ka anni kha ino thlan tin chuan aizol khopui tan ania kan khopui kan Jerusalem berin mason na anei chuan keini thingtlang tan aloni zelani ti hi in hriat lo ka phal love